Turabasuhuje bakunzi ba Madebu TV aho muherereye mwese hagiye hatandukanye ku migabane itandukanye y'isi, ndabifuriza kubaho mwishimye, ndabifuriza kubaho muhiriwe, ndabifuriza kubaho munyuzwe ibintu n'abantu. Uyu munsi turaje tubazaniye inkuru y'akababaro, ni inkuru y'umubabaro, inkuru y'incamugongo ibyutse yumvikana mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya, aho batubikiye urupfu rw'umubyeyi Nyamunini. Ni urupfu rubabaje, ni urupfu rwatunguye benshi, ni urupfu rudasanzwe, ni urupfu rwakanze benshi, ariko tuje hano kubaha pole ndetse no kubabwira ku makuru make twabashe kumenya kuri urwo rupfu, tubihanganisha mwese aho muherereye, abanyamurenge bose, abantu bose bababajwe n'iyi nkuru, inshuti n'abavandimwe, abakongomani muri rusange. Tuje kubaha pole, tuje kubabwira ngo mwihangane, tuje kubabwira ngo mukomere, Imana itange ihumure ku miryango yasizwe. Uyu mubyeyi yari atuye muri Kenya, Nairobi, ahitwa Githurai, ni agace ka Githurai, akaba yari umunyabyinshi, ni umunyabyinshi w'umugigi, akaba yarashatswe mu bitira, yari umubyeyi ufite abana bane. Ni naho arangirije urugendo rwiwe rwa hano mu isi. Biravugwa ko nijoro yatatse umutwe, iri joro ryaraye rikeye, nanone uyu munsi mu gitondo akaba aribwo abasha kutuvamo. Ni urupfu rwababaje, ni urupfu rwatunguranye, urebye sitatasi z'abantu benshi, urebye ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, ni ifoto yiwe iri gucicikana, bigaragara ko ari umuntu wababaje abantu benshi. Ni urupfu rwatunguranye, ni urupfu rwashenjaguye imitima y'abantu benshi. Uyu mubyeyi yari atuye muri Kenya, Nairobi, ahitwa Githurai, yari umubyeyi w'abana bane, yari umubyeyi ukiri muto, ku mazina ye yitwa Nyamunini. Uyu mubyeyi akaba yarangije urugendo rwiwe uyu munsi ku wa gatatu, aribwo ku matariki 29 z'ukwezi kw'icumi na kumwe mu 2025. Twihanganishije abantu bose, twihanganishije imiryango, twihanganishije abaturanye n'uyu muntu. Hari babanye hano muri Kenya, hari ababanye nawe ahandi hagiye hatandukanye, hari ababanye nawe muri Congo. Abo bose turabihanganishije. Twihanganishije nanone abantu bari baturanye nawe uyu kugeza ubu nyine hano muri Kenya. Turababwiye ngo mwihangane, mukomere, muhumurike, Imana ibakomeze. Kubura umuntu ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bitoroshe na buke, ariko kandi Imana izitanga ihumure ibahumurize. Twihanganishije abanyamurenge bose muri rusange, twihanganishije uyu mubyeyi yari afite abana bane, urumva harimo abana bamaze guca ubwenge. Abo bose turabihanganishije, bakomere, bihangane. Imana niyo se w'imfubyi ikaba umugabo w'abapfakazi. Dutanze ihumure ku muryango wose wasizwe, ari uw'abagigi, ari uw'abitira, iyo miryango yose ni ukuri Imana yo mu ijuru ibakomeze, Imana itange ihumure. Turihanganisha inshuti ziwe, inshuti za bugufi, abantu bakuranye, abantu babanye nawe, abantu biganye, abakolege be. Imana yo mu ijuru ni ukuri ibahumurize. Ni inkuru ibabaje, twese yatubabaje, kandi bamwe ntitwari tumuzi, ariko uzi ureba nyine umuntu, ukareba umuntu ukuntu yari akiri muto, yari umubyeyi ukiri kurera abana be, yari umubyeyi wari ugifite ibintu byinshi bimukeneye byo gukora, ariko Imana yo mu ijuru imuhe iruhuko ridashira, nicyo twamwifuriza. kandi buriya buri muntu wese hano ku isi afite igihe cyo kubaho ndetse n'igihe cyo gutaha. Imana umunsi yabonye ko ari wo munsi wawe wa nyuma wo kuba hano ku isi, izi kuzamura. Twese niyo nzira, twese niryo gare, ngo ntawe uzaja kwa data adaciye muri iyi nzira.
twihanganishije abanyamurenge bose, buriya nta munyamurenge utavukana n'undi, twese turi umuntu umwe, bamwe ni mushiki wabo, abandi ni mubyara, abandi ni nyirabukwe. Twihanganisha abanyamurenge cyane cyane abanyabyinshi mu nzu y'abagigi, twihanganishije abitira ngo Imana yo mu ijuru ibakomeze itange ihumure, dusaba abantu bose gutabara, kuja kubana nabo, kuja guhumuriza abana, kuja guhumuriza umutware we, muze tubabe hafi, tubereke urukundo, tubane nabo. Ni byiza nta gisa nabyo na biriya bivuga ko gutabara ni byiza cyane, kubana n'abababaye ni byiza pe, kuruta ndetse kubana n'abishimye. Tukaba tubahaye pole, duhaye abantu bose pole aho bari hatandukanye, duhaye abantu bose pole ngo mukomeze mwihangane, Imana yo mu ijuru ibahumurize, abababaye, imitima yikanze yose, Imana ni ukuri ibatabare, ibahumurize. Uwo mubyeyi tuzamusanga ni ukuri, igihe nikigera twese tukazamurwa, tuzamusanga tuje kubana nawe aho twese tudatandukana. Nuko yari amakuru magufi twari tuje kubamenyesha, ni inkuru yababaje benshi, twari tuje kubaheza pole, twari tuje kubabwira ngo mwihangane, mukomere, muhumurike, Imana itanga ihumure ibahumurize. Ni ukuri twari tuje kubabwira ngo twese dukomeze tusabire uyu muryango wasizwe, tubasabire Imana ibakomeze, tubegere, tubabwire amagambo meza, tubabe hafi, tubane nabo muri ibi bihe bitoroshe. Ni ibihe by'umwijima, ni ibihe buri muntu wese aba ashaka kubona mugenzi wiwe. Umuntu wese uri muri Kenya, abatari muri Kenya, tubabe hafi mu buryo bwose bushoboka, tubegere, tubahumurize, tuzabane nabo, tuzanakomeze dukurikirane amakuru kugeza ku munsi wo kuja gushingura, tuzabe turi kumwe nabo, tuzakomeza tubaheze amakuru ku bijanye n'ikiriyo. Ni ukuri ni umuco mwiza pe, ni umuco mwiza wo gutabara, ni umuco mwiza, nta gisa nabyo, kuko ibi ni ibishikira buri muntu wese, none biri hariya, ejo biraha, ntawe bitashikira kandi ntawe bitabera gutabara, ngo tubane n'abababaye, tubahumurize. Ugakuriye umuntu uri mu kiriyo, iyo yari kubona arawundi yiwe hariho abantu bari kumubwira ngo pole, biriya biza bimufasha, bikamuhumuriza, bikamusubizamo imbaraga. Turabashimiye mwebwe mwabanye natwe kuri Madegu TV, turabashimiye mwebwe mwese mwabashije kuja guhumuriza uno muryango, turabashimiye mwebwe mwese muzatabara uno muryango, turabashimiye mwebwe mwese muzagira ico mukoze kubera uyu muryango wasizwe. Turabashimiye, ni ukuri, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, muzakomeze mubane natwe, mukomeze mudukurikirane, mukomeze mube hafi uriya muryango. Ni ukuri, Imana yo mu ijuru ikomeze itange ihumure. Nyakwigendera iwe turamwifuriza iruhuko ridashira, Imana imuraze aheza habayo. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mugire ibihe byiza, mugire umunsi mwiza, turabakunda cyane.